makin dekat itu. Alparis. Hei, mana Mira? Mira, panggil Mira. Dadah. Dadah. Mira, ayo sini. Mira. Iya. Yuk, yuk, ayo sini. Ayo, ayo cepet. Hai, sini, Mira. Dia terpesona, terpesona. Mira, nih, diam-diam. Oh, katanya. Nana, Nana. Iya. Hei. Wah. Mau minta apa? Hmm? Hei, hei, kenapa? Hah? Mira mau apa? No, 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 no. Maaf. Enggak tuh Mira, udah ngantuk. Wah. Hei, udah ngantuk. Lari, Bang Al lari. Lari Bang Al. lari. Mira, no. No, mama. Mama marah. Mama marah. Satu, dua, tiga, bangun. Wih, dapat bang. Kak, tolong Kak. Si Al. Tangannya kok gemes-gemes. Hei. Gemes sama Bang Al, sayang Bang Al. Gimana nak? Marahin ya? Pulang. Iya. Al. Yang lewat. Mira pijak langsung goyang. Kenapa kata itu? Diposir lagi ya. Bye, Oma. Dasar nenek. Nek. Hey, lihat dulu. Hey, kiss bye. Kok kayak gitu jawabnya? Kayak nenek sihir. Pantang lepas. Hei, jangan. Apa salah Bang Al? Cantik lampunya. Cantik. Tengok tuh kipas satu putar. Mau di konten. Mira.
Ah. Gak bisa lah, bisa kami mau di, dia mau di konten nanti. Pegang dua-dua, oh biar Kiss bye. Kiss bye.